Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. West Khasi Students Union balalam khmat do President uba disun kilalai banyak kendo yu District Territorial Forest Officer ban penpau ke jing persha halo ke jing le sop jokotrat forest klem da pen banapat ba lingba kilat pathai khubor halo ke jing thmu ban pen klem ban lilam yi gidiang ki badan hagi chaka sarkar uba disun hagi jing kran kilat pathai khubor ulong bagidan hadu laitli ki chaka bakatanat khlaw kala thmu ban lilam no yi gidiang ki badan hagi chaka sarkar kata ha ke surok nongston nongjri Mahesh Khola hamairang bat ha kacaka saw officer ketanat hapo snong mau khlam nong pendeng shushu ulai thu bo District Territorial Forest Officer ulai thu bu ladab banwa ye gijing penbana hapo ka office hendai nakaliang joko seng kam sngu hun satya ya gani gijing pentip tang hapo ka office trikam kumta ka seng kaladawa ba ketanat ka deban phai dien biang dak penbana pa ba lingba kilat pathai khubor nakaliang ka Forest Territorial Division ka lapenbi ye ka auction notice ka balong sop ka bade bat ki lightly ki jaka jok ban kam dak sarkar kalong kawai kalong kasurok nong stoin wa nong stoin nong jeri mai sekolah bat ka ba ka de disposal of roundlocks under Mairang range ka bade ka let's say ka bade ka office jong ne katnat berkalai kalong ba ban kelem no ikiting ban auction no ini kiting kubit agak jekal jom ke sarkar kita mau kelam nom pendeng ke jekal de jom ki officer kepada kuota jom ki judicial officer dia boleh mengenai kesen kalau ba nakalian ka tanat forest hajing sya gila deban penmena bai ba leng ba gila tai khobor la de la leng ba ki kasi daily news la ne akwal kot khobor parang la ne wat aki regional kot khobor dia rai nakalian ke office sapanya lali ikan du mar akan Frederick nakaliang officer DFO pula pensai ini kalau ba nakaliang ke office kala wa akin tersebut harus dia kiting na bandilam ni kiting kubit kibadan kita jika sarkar but ulong ruba ulong kubur ba nakaliang tu klam sam sekilat papai kubur apa buat kede wede berkene kecing auction ni dalam no ini kiting kubit de nakaliang kaseng kila keren syai kalau ba lakum no puno apa pikot auction ane malilam no ini nuki mata wede jom ka sarkar kalau ba nakaliang ka office kade ben pai ba kenang ba baro ki pai ba kene tip lah ya kam jom ka sarkar walau kat kum ka kam jom ka sarkar lagi prosedur kam sarkar kabar pada ke poin kalau ba sakawai kalau bangi ba ban biaya ban ba nakaliang bu ni kerpat ru la air dak jing tho ka juga por ya forest officer kalau ba pan haidin ben kan on review be kan pan ban re auction ya kata ka jing kerpat jo keseng ba ka jing tho pas sakawai ke poin kalau ba ka de ba ka jing ti parmau dak company ang ha lau jeli kalau keseng kalau ba pan ka penpau ka jisokia ka ba ti company kalau cuti mau pathar tapi nu di permit nani ke jingbet la be nanga sota dan nanga forest department lan nanga kalian ka district council lo but what naki sinong pitaru bagi iba ketika company ka sila dan bot but cash pen bot tamam ta pansnai ke surok pani yung kami ke surok ko abang bapan tu ke surok be long ba ki banya ka kum ki presiden rekam ke pendap bagi dia bagi ayah kita kijina kita kijing bet kibana ki na kita nak bapero kan panne pan na kisna bapero dia kata kada gawe kalau mai lajing to yo ho abade bene ho forest officer pan kmi ye kane badun la kundu na kalian ka na kada yo pasang esho ala da kadon kijing le ban ne kal kijing bom penbiang na kalian ka company ha bade penbiang ikut selalu na kijing ne la ne kijing yo jing bet na kita kan ya abade bene na kalian keseng ka kada budin na ka puasa kapor pada community bagalian ka tingkat na kan le ka badan kam pakaseng ru kasap shin da kilat kan ti ka bakame lada nakalian ka kam shim kia